tuk chuak nuam vek wale vainun kong hruai tu atan en to natan ma ni in pengamila ti thupui kan zir ho le do nanga pathian thu ingai thama sate ang en ton tur ke ni min neya chumi ang zela omte chu en tharo u Philippi bungthum chang som pasaria kan mu ani lalpana thu mal som ro se amen kan mel riat te zinga felve tak mi te fakpo lo ve fo thin te po hi fel fam kim an lo om chuang lova fam kim lo khovela fel fam kim mu kan tuma kan zong thin hi ha thon na ani ti voina hian izir chuak te ang kanin te thina ate tu po te kan tling chuang lo chuwang chuan khovela hian te tlin thei pakhat ma kan om lo wangin in te hi kan sim apoi mo khop mai hei hi aha thlakin hei hian beidon na min thlen fo thina in eiton lo na khovela hering tu te sar kal ngei po hi asiam fo thina tu ma hi te tling kan om ngai don lo chumia wanga mitling lo te klinga lalpan min pom theina na ai o pe kan ni ti hi kan riat thar fo apui mo ani tlangwal ve oi to pakhat hian pastor nena ti hian atia kapu meizu khi sim katum thina ka theitlat lo ka han ngeya ma se ka zule thin min puite sim kadu ani aron ti hlol maya pastor chuan karle zirtop nia local ta che atia a hotir tari ani ome ti chona karle zirtop ni chu lo thlenga tlangwal chu pastor ti ina chu na rong kal le ta a pastor chuan meizialin cancer a thlen dan te chuap ati kholo thei dan te mit ati fi lo dan te mi te jinga kan rim a chiata wanga mi ten kan bula om an hre fo na te alo hril ngek maya ama tun nge te po thil tam tak alo hril ani ome tlangwal chuan kapu enga nge karma sa khan chung te chu min hril ngal mai lo le a hanti a pastor chuan karma sa kha chuan ke point kalaban san big lova nangma enton turin kalawin pos sa imasani ati ani ome kan soita kang khanin fam kim lo khovela om ma ila mi te dana enton tura kan nun kan tarlan chu ngam hi apoi mo ma fam kim theilo ma ila kong tam taka midang daya enton turin kan nun hi kanin siam theani ti hi kan riat apoi mo a in khom tlai ngai lo tura in khom kalma te chutiang ang chuan bible chiar ngai lo te po in bible chiar tharte choi don le mut don tong trai na bak mangai lo te po in pathian pol na tura ap a khan pa tong trai na hun vai khatal ni khata in siam te a in khom na hlabu po ke ngai lo wa kut ro ka kal mai thin te po in hlabu tal han ken ram te le bible ne na han zak je ram te chutiang chuan zuk le muam ti thin te po in han sim san te a chutiang chuan kong rangin entonatan keima ni hi kanin tar chuak theiani thilian pui angai lo tu lai khovela hei kanin khom le thei to awangin labu po keng chuang lo bible po keng chuang lo kholai le na changa biakina te lut ve ta pomoti tura kudroka kalmai kan tam thin khorang ranga heng hi kan om thin ani entonatana ma ni in pengam kan ni don chuan chunga chuan kan ti ngai lo thil thar kan ti thar le angai don ti na ani chu bidang ta na enton tur nun chop chuap pui hi thil lu le ro pui tak atlinga enton tura ma ni nun chop chuak ngam khopa huai sen le in pe te hi chin chia big an ol thina chutiang mi chu pola po in enton turin akhil ani enton tur ke ni min neya chumi ang zela om te chu en tharo u ahanti a hei hi apoi mo hle in ka ria kong khat tale enton tur kan nun chi ngam chuan chu melung poimo tak
ani don ti voina hian izir chuak te ang pathian in athu mal som ro se amen itong tayang olalpa kapathian nang chu mangai nai ni a mangai tu inibok ita ni tura mintlan na hi katan hian avan hlute lul em lom thu ka hila che voina hian ahnia ka kazui ve theinan enton tur nangin minhut chia hi kaloma harsa in tlin lo te po in ti thin ma ila kong ka bolo na na ihniak chui tur nangin minhut chi awangin kata na hlua lom thu ka hil chi ani midang te tan kong ko mu tu ni a iman ruwa kani ve theinan tharau thiang limin min hruaila kakut le ke te hi nangin min ti chak sakla enton tur nun nu chia thei turin kanun hi atharin bot sayang che laliso Krista mengin katile amen